Bakwethu ukudibana njalo kuhlelo lwethu amaviki wonke buza iBhayibhili uphendule. Ngithemba ngilithola liphilile lapha likhona lisizwa likhona. Ngihamba labafundisi bami ababili amajaha kompofu CK lo OB elamigama ngumfundisi esindlovu. Inombolo zocingo ngafuna ukusithinta 0718444196 0718444196. Kanti ugwalo njalo ngichilo uyathumela umbiko wakho kulezi nombolo. I-Great Controversy silupha mahala kungela mbadalo luza kuphathisa ukwazi ukuthi umhlaba uzaphela kanjani ubuzaphetha kanjani ube ngohlakaniphileyo ungabe isula wazi ukuthi izinto zonke ziza kufika kanjani emaphethelweni. Bafundisi bami siyalamukela kuhlelo lamhlanje lingamukela abalaleli. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kusifundo sethu buza iBhayibhili kuphendule okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyabonga njalo ukuhlangana kule iviki lapho esifunda khona ezwini likaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angasibusisa nxa siqhubeka sifunda ilizwi lakhe okhuluma ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga abafundisi. Asingeneni esifundweni salamhlanje balaleli, asingeneni bafundisi. Incwadi kaDaniel isahluko sesithathu ngiqondile. Yebo. Sithatha isigaba sesithathu sesiye emaphethelweni nayo ngilethemba ubana sigqibe. Sikhangela kakhulu ivesi elika 26. Sikhangela ngalamajaha amathathu esikhulume ngawo kuviki eliphelele. Kulelani iviki sikhulume ngawo. Lamajaha amathathu amqoka kulincwadi ngiyakholwa. Ke sikhangele ivesi 26 mfundisi CK ukubana kwenzakalani nxa inkosi sithi abaphume emlilo. Kuyini esikufundayo kakhulu ngoNkulunkulu. Ngiyabonga mfundisi, ngizayifunda lapha incwadi kaDaniel isahluko sesithathu ivesi ngelika 26. iBhayibhili lithi lona uNebukadnezar wasondela emnyango wesithando somlilo ovuthayo. Wathi, Shadrach, noMeshach, noAbednego, lina zinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke. Phumani lize lapha. Haleluya. Basebephuma emlilweni oShadrach, Meshach, noAbednego. Bengajanga. Isayensi ithini kona bomfundisi? Isayensi yaphelelwa. Akuyichasise nje ufuna ukusichasisela. Ngiyabonga mfundisi. uNebukadnezar ngokunanzelela ukutsha okwenza amabutho ayebaphosela esithandweni somlilo. Yena kalingi kadesi ukuthi asondele alunguze. Ungani uyacheda kancane abe sememezela ukuthi Daniel, Meshach noAbednego khathesi usebahlonipha athi lina zinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke. Sekubonile ukuthi uNkulunkulu abamkhonzayo uNkulunkulu ophezulu konke. Abe sesithi phumanini esithandweni somlilo. Ngingakubamba umfundisi kungenzakala yini ukuthi thina ngokwehluleka ukumela uNkulunkulu siyamncicha ithuba kakhulu ukuthi abantu bakwazi sizinceku zakhe. Kunjalo. Vele ngokwehluleka ukumela uNkulunkulu siyehluleka ukuthi siziveze thina. Bese siyehluleka lokumveza uNkulunkulu. Kodwa ke ngokumela uNkulunkulu siziveze ukuthi singobani. Lo nkulunkulu esikholwa kuye uhle abe sobala ebantwini esiyabe simveza kuye. So amajaha lawa sebemvezileke. Khathesi gasatshela uNebukadnezar uthi lina zinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke. Ivaliwe mfundisi. Seyifundi ivaliwe. Abe sesithi phumanini. Ngathi wothani ngisondele silincedise ukuthi liphume ngoba uyakwazi ukuthi umlilo lo uyajisa. Ngibona kanti futhi mfundisi khonapho kuyagcizelela mfundisi ophila khonapho uthi into ade ukhuluma ngayo. Uthi le into yakhiweyo uthi phuma ukuthi waphuma kuphakathi. Babe phosele abe sesithi phumanini. Bengaphuma mina kangisoze ngibuye kini khona ngale ngoba ngingagcina ngijile. Kodwa ke lize kimi. So ke sibona ukuthi lapha usebahlonipha, kahloniphi bona bodwa azahloniphe ngitsho lo uNkulunkulu wabo. So thina ngokumela uNkulunkulu senza abantu lomhlaba uhloniphe uNkulunkulu abuye futhi asihloniphe lathi. Singathini ngokuthembeka kwaNkulunkulu kulindaba? Ngiyabonga mfundisi, ungathembeka kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthembekile. Kodwa ukuthembeka akubuzwa akula okwa yena uthembekile nguye izolo nguye namuhla nguye kuze kube nini na. Ngibonani khonokho nxa kukwenziwa yini ukuthi singabi leqiniso. Ngizakubeka ngalindlela mfundisi ukuthi umntwana wena ungamphosa emoyeni unguyiso nje umphosa umntwana uyabobotheka uyakholwa ukuthi uzamgama kunjalo
kungani thina uNkulunkulu kungani kasilaqiniso lokuthi uzasigama Anjabona ke. hayi ngiyabuza ukuthi kubangelwa yikuyini khonokho Khonokho ikungamazi lokungamthembi. Ngasi yamazi uNkulunkulu siyamethemba yena uthembekile ukwedlula umzali. Yikho le Bible lithi lona ke umzali angamkhohlwa yini umntanakhe. Abese sithi yebo angamkhohlwa. Uthi umama khona. Uthi umama umthwele 9 months wahelelwa. Abese sithi ngeke mina ngikukhohlwa. yena mama ngakhohlwa Kodwa uNkulunkulu sibabona abanye bebalahla abantu. Yeah. Umfundisi Ophi ungathini ngokuthembeka kwaNkulunkulu? Ibala lithi esikweni faithfulness of God. Siyabonga. Ukuthembeka kwakhe. Siyabonga. Umunye wathi igama lakhe vele nguthembekile. Kunjalo. Kumbe nguthembeka kumbe nguthembekile. Kunjalo. Singathi uNkulunkulu ngingakhuluma ngendlela ezimbili. Okwakuqala eBhayibhelini siyafunda okunengi. uNkulunkulu uvezile ukuthembakala kwakhe. Lokho esikubona eBhayibhelini kusiphi isiqiniselo sokuthi konke uNkulunkulu akuthembisileyo uthembekile uzakugcwalisa. Unumber 1. Okwesibili ngilokukholwa ukuthi mina umuntu munye ngamunye angakhangela empilweni yakhe. Uzabona ukuthi uNkulunkulu uthembekile ezintweni eziningi empilweni yakhe. Ukuthembeka kwaNkulunkulu ezintweni eziningi empilweni yami izolo kumele kungipha amandla ukuthi la kusasa futhi uzakwenza njani uzathembeka. Loba ngiphakathi komlilo ngenxa ukuthi uthembekile emuva la namhlanje uzathembeka la kusasa uzathembeka ephakadeni lonke uzathembeka. Kodwa uSathane kwesinye isikhathi uyasethusela. Kodwa khumbula ubufakazi bokuthembeka kwaNkulunkulu empilweni yakho. Singajula kulindaba ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngilesilingo ngayo. Ngoba sisijayela ukuphila labantu abangamamenemene. Kunjalo. Sesibona uNkulunkulu elimenemene sesingifanisa labantu. Senganilahlisa ukuthi njalo senganilahlisa. uNkulunkulu kalahlisi. Uthembekile. Ake sikhangeleni kamajaha la ikakhulu nxa sebone uNebukadnezar sebone amandla kaNkulunkulu. Omunye umlobi uthi yena asikwazi ukuthi amajaha la ngabe babhoda iBhabhiloni bechumayela. Ngabe yathatha iminyaka emingaki. Kodwa inchumayelo eyayingabe yathatha iminyaka yachunyelwa inkosi ngesikhathi esifitshane ngokubhala incwadi. Kodwa ukuthi kwenzakale lokhu esibuyele emuva kwakungeke kubhalwe incwadi enjengaleyi ngaba abafana abakhothamela isithombe. So ukuthembeka kwabo kwachumayela inchumayelo eyayingabathatha iminyaka ukuthi bayichumayele ngesikhathi esifitshane. Mfundisi into ekhulumayo linkulu le kakhulu. La nxa singaqeda ngayo sihambe Kuyabe kwanele. Kunjalo. Ukuthi inchumayelo abayichumayelayo yedlula zonke inchumayelo. Kakhulu. Othi uyiqede khonapho. Uyitshaya esikhonkosini ukuthi sithini. Siyabonga. Kubalaleli. Right. Sibona lapho ukuthi ukuthembeka kuNkulunkulu ngezikhathi ezinzima kuchumayela kakhulu kwedlula esingakukhuluma ngamazwi. Kunjalo. Ngoba lapha ungafunda usukela kuvesi ngu27 enxa ibale mfundisi. Kunjalo. Ibale. Usukela kuvesi ngu27 usiya ku13 sayifunda lapha. Ithi yona futhi izikhulu lababusi lezinduna labomkhandlu wenkosi babuthana babona la madoda. Babona ukuthi phezulu kwemizimba yawo umlilo awubanga lamandla. Futhi ngitsho lalunwelo lwekhanda lawo olulodwa olwaluphanjanisiwe. Lempahla zabo zazingaphanjaniswanga. Lephunga lomlilo lalingekho phezulu kwabo. Nxa usiya phambili sithi uNebukadnezar wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu wabo Shadrach noMeshach noAbednego othumele ingilosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ezithembele kuye. Futhi kabazange baguqule ilizwi lenkosi banikele imizimba yabo ukuba bangakhonzi omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu wabo kuphela. Uverse 29 abesithi ngalokho ngikhipha isimemezelo sokuba bonke abantu lezizwe lezindimi bangakhulumi lutho olumelane loNkulunkulu kumbe oluphikisana loNkulunkulu kaShadrach loMeshach loAbednego. Oyenza lokho uza kuqunywa abe yizicucu. Itsho njalo leli lapha. Uza kuqunywa lapho abe yizicucu futhi lezindlu zabo ziza kwenziwa ezingcolileyo ngokuba akukho omunye uNkulunkulu ongakhulula ngale indlela. So lapha sibona ukuthi nanka amadoda sehlezi khathesi bahlala umhlangano wokuthi ama minister eBhabhiloni bahlala umhlangano wokuthi babeke icala amajaha la
kodwa lapha sebehlala umhlangano obizwe nguNebukadnezar ukuthi bazomangala isimanga esenziwe nguNkulunkulu. UNebukadnezar ekucineni ubhala incwadi ukuthi akungabi khona umuntu oyalisa oShadrach loMeshach loAbednego ukukhonza uNkulunkulu wabo. Aphinde athi angifuni kuzwa umuntu okhuluma kubi ngoNkulunkulu wala majaha ngoba kakho uNkulunkulu okhulula ngale indlela. Isikhathi sami siyasithinga mfundisi. Kunjalo. Kodwa ngingakayi ku-CK ngifuna ukuthi uyiqede ukuthi kadlulisanga yini imingcele yakhe ikakhulu sisithena ongakhonza uNkulunkulu uzabulawa kazangadluli amalawulo. Siyabonga. Wadlula amalawulo ngoba akula muntu okumele abanjwe ngamandla ukuthi akhonze uNkulunkulu othile. So lapha yena wadlulisa amalawulo babejayela ukwenza njalo vele ukuthi bona abantu babengavunyelwa ukuzicabangela abantu. Indawo yona le eku chapter 3 yasivezela vele ukuthi wayencindezela. Yena kwakumele abhale kuphela ukuthi ngiyakhuthaza mhlawumbe bathi ngiyakhuthaza abantu ukuthi bakhonze uNkulunkulu kabani kaDaniel. Kodwa angathi yena ongakhonza uNkulunkulu kaDaniel uzabulawa. Hayi lokho kakukho emandleni kabani omuntu. Ukuthi mfundisi sihle sikuchasisa ukuthi asosimilo sikaNkulunkulu kubamba ngamandla. Kunjalo. Nxa usubamba ngamandla. Umfundisi usikhe ngahle ayithethe khonapho. Ukuthi umehluko lapha nxa sikhangela isahluko sikasithathu angazi ikakhulu ukucindezelwa khona. Uthi uNkulunkulu kabambe ngamandla. Ngiyabonga mfundisi. Uke wakuthinta wathi emva kwaNebukadnezar kule ndoda leyo okwakuthiwa nguLucifer, uSathane, uDragon, inyoka endala, lomkhohlisi. Nguyosemva kokucindezela kwabantu ukuthi bakhonze into engayisiyo. Kunjalo. Ungathini kakhulu ngokubanjwa ngabantu ngamandla? Ngiyabonga mfundisi. Uzananzelela ukuthi singafunda lapha kuSambulo isahluko ngesika 13 siqathanisa lo Daniel ngesahluko sesithathu. Antsho uDaniel isahluko sesibili mfundisi lapha uNkulunkulu unika iphupho uNebukadnezar lesithombe elaliveza imbali yonke yomhlaba. Ekucineni liveze futhi umbuso kaNkulunkulu ozakuma kuze kube naphakade. uNebukadnezar ke uchapter 3 usesenza umfanekiso wokuzama ukuvala ingcazelo yembali kaNkulunkulu amnike yona. So uzananzelela ukuthi kuSambulo ngchapter 13 futhi isilo lesi esisibonayo lesi sizakwenza futhi izimanga zokuba abantu antsho nxa sikhuluma ngesilo lesi ngifuna ukuthi ngikubeke ngolimi olulula mfundisi ukuthi isilo lomfanekiso waso yikubana ke kuhlanganiswe ezombangazwe ezombusazwe ndawonye lezenkolo. So uzananzelela ukuthi ekucineni kwako konke into le yake yenzakala njengoba ke sike sayilandisa emuva lapha. Abantu ababengafuna ukulandela khona okwakuthiwe bakwenze ngaleso sikhathi babulawa. Kuzabuya futhi kwenzakala ekucineni. Bazabanjwa ngamandla abangafuniyo. Ababe bethembekile bazabanjwa ngamandla njengalokho amajaha la ayesibanjwa abanjwa ngamandla ukuthi nxa bengakhonzanga bayaphoselwa esitandweni somlilo. Kodwa ke bathembeka amajaha lawo ekucineni uNkulunkulu wamalabo. Emfuna mfundisi ukuthi sikuphawule khonapho ukuthi angithi nxa bebanjwa ngamandla njalo. Angazi kuNebukadnezar lawe ophi lapha. Kodwa ke anti sikhangela ukuthi ababamba ngamandla kuSambulo 13 bona bazitshela ukuthi babamba ngamandla bemela uNkulunkulu batsho njalo. Kodwa ke sikhangela ukuthi uNkulunkulu kakazabamba umuntu ngamandla. Yikho kule ndaba khona. So kuhle kusivezele ukuthi kasuNkulunkulu lowo ngolwane sike sakhuluma ngaye ongemva kwabani kaNebukadnezar ngoba isimilo sikaNkulunkulu ngesokubamba umuntu ngamandla uyaveza ngothando ukuthi kumele senze lokho. Abantu balenkululeko yokukhetha. Mfundisi ufuna ukuthi ungabala khona phana kuSambulo 13 ebaliwe. Unxa uqalise ukuqaliseni kuvesi ngo1 siya4 kuthiwa uDrago wanika isilo amandla. So isilo lesi okwenza sibambe abantu ngamandla ukuthi siphiwe amandla nguDrago onguyoyethuselayo onguyobamba ngamandla. Ungabona ekukhonzeni sokulokuyethusela sokulokubamba abantu ngamandla uNkulunkulu kakho khona kabambi ngamandla. Yikho esikubonayo la. Ake sihle sibambe khona apho Sambulo 13 lo verse 13 lo 14 siqathanisa sikhangela la incwadi kaDaniel isahluko sesithathu. Siyabonga. So esikubonayo futhi lapha ukuthi ungakhangela esingakutsho ukuthi ku Daniel ngo3
okuyenzakala kuDaniel ngo3 elizweni elilodwa kuza kwenzakala kuSambulo 13 umhlaba wonke. So uDaniel chapter ngo3 usivezela ukuthi uSathane uzakwenzani uJesu engakabuyi ebamba abantu ngamandla ukuthi bamkhonze. Ungafunda uSambulo ngo13 engcenya ngasibalela laphana umfundisi uMpofu Sambulo 13 abale maybe kusukela kuverse ngo13 siya ku15. Ithi yona ke senza izibonakaliso ezinkulu. Saze senza lo mlilo ophuma ezulwini wehlele emhlabeni phambi kwabantu. Sabaduhisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sisithi kwabakhileyo emhlabeni kabasenzele umfanekiso isilo ebesilenxeba lomkonto kodwa ke sasila. Ivesi ngelika 15 ibisisithi yona ke sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze ukhulume senze ukuba bonke abangawukhonziyo babulawe. Yeah, mina ngicela ukuthi khona phana ngoba sizabuya kuSambulo. Sichasise ikakhulu sikhangele ukuthi kuyini sibili indaba ezizwe ziphakathi. Siyabonga. Njengakhonke sikuchasisa ukuthi kubanjwa ngamandla lokho. Kunjalo. KaSonkulunkulu. Kunjalo. Yebo sakhuluma futhi. Siyabonga. So khonapho sesiqathanisa ukuthi indaba evele ihlupha lapha kuDaniel 3 eyisiqoqela sendaba indaba yokukhonza. Ukuthi okumele akhonzwe ngubani. Sesibona ukuthi uSathane yena ufuna ukukhonzwa ngokubanjwa ngamandla. uNkulunkulu yena akakhonzwa ngokubamba abantu ngamandla. uNkulunkulu uyaveza uthando lwakhe ebantwini. Abe sisithi abantu kabazikhethele ukuthi bayamkhonza kumbe njani hatshi. Kodwa siyabona ukuthi uSathane usebenzisa udlame wakwenza lapha eBhabhiloni uza kwenza futhi ezikhathini zokugcina. Yikho ke thina njengabantwana bakaNkulunkulu kumele sizimisele ukuthi sikhonze uNkulunkulu laloba uSathane engasethuseni. Ngoba thina sibone uthando lukaNkulunkulu sakhetha ukwenza njani ukumkhonza. Kodwa uSathane ubuya ngezinye indlela yathi hayi lingakhonza uNkulunkulu khonzani mina. Abe sithi lingekela ukukhonza ngizalijesisa. Mfundisi CK. So ke engikuthandela uDaniel usiphile indlela inkosi eyavuma ukusetshenziswa ngayo. Amajaha lawa abesesinika isibonelo esihle ukuthi lanxa babe sebebanjwe ngamandla bona bala ekugcineni uNkulunkulu wabakhulula. So lokhu kusipha isibonelo, kusipha insilela lengqobe ukuthi lathi njengoba ke sakubona kusenzakala lathi singema uNkulunkulu uzakuma lathi njengalokho wama lamajaha la amathathu. Bafundisi ngicela ukuthi sincedise abalaleli ukuba ngaboni ngani into le into ekhatshana le odinga ukukhwela ngelele into eseduzane. Ngibona asikwenzeni kube lula kithi ukuthi bakwazi ukuthi kuseduzane ngoba sikhuluma ngesikhathi seCovid lingananzelela imithetho yeCovid ayizange ithathe isikhathi ukuthi igcwale umhlaba wonke. Abantu namhlanje ngasikhuluma kanje ukuthi kuzaba lesikhathi okuzafika khona uhulumende bachaya imithetho yokuthi abantu abakhonze ngendlela ethize ngelanga elithize. Kungani into ekhatshana le ngathi inganekwane kodwa nxa sikubala la into ezakwenzakala futhi iCovid isitshengise kwabalula kakhulu mfundisi ukuthi akuthatha isikhathi. Bese sigqoka izayeke lapha izayeke uhamba uphume emakhaya uye eCholotsho uye eNkayi uye ngaphi uye ePlamtoni yonke indawo uye eAmerica uye ngaphi kwahle kwachaya umthetho ukuthi kumele kube njalo. Ngakho asoze kube into enzima le nxa sokumele kwenziwe njalo. Unjalo mfundisi. Mina ngifuna sikhulume ngendaba yokuthi ikakhulu ngikhangelela abazakwala. Abalutshwana. Khonapho sifunda futhi okunye kuDaniel ngo3 ukuthi kukhanya sike sakuthinta ukuthi kwakulabantu abaningi lapha inkulungwane yezinkulungwane kodwa sibona amajaha amathathu esima. Lokho kuyasincedisa ukuthi sibone ukuthi la sesikhathini sokugcina encwadini kaSambulo kuthiwa abaningi bakhonza isilo iningi labantu ithi umhlaba wonke ngaphandle kwabalutshwana balamagama abalotshwe encwadini yokuphila. So umbuzo okhona ukuthi kambe mina ngima ngaphi? Ngima kuxuku leli yini elilandela inkonzo ephikisana leBhayibheli kumbe ngizaya kuma kuleli xuku labalutshwana? Ixuku labalutshwana leli uSathane uzalihlukuluza elizakwala libambelele kubani? kuThixo. Ngibona mfundisi ngibona sike sakuxoxa kuzifundo ezadlulileyo ukuthi kwesinye isikhathi abantu bakhangela inombolo. Kunjalo. Singakhangela isikhathi sikaNoah.
kwasinda abantu abangaki. Kunjalo. Sikhangele isikhathi sesikaLothi eSodoma leGomora. Kunjalo. Kungayisi ukuthi uNkulunkulu kafuni ukusindisa abantu. Kunjalo. Kodwa kungani nje kule kubeke njani? uJesu wakubeka kuhle. Wathi indlela eyokusindiswa ingangophonjwana. Balutshwana abanjani? Abahamba kuyo. Kodwa yekulahleni ibanzi. Njalo baningi abahamba kuyo. So konke khona kusibona izibonelo zakho kundatshana zona lezi ezikhulunywayo. Kodwa okukhulu okumele umuntu akulwise ukuthi abe sendleleni eluphonjwana. Konke isikhathi indlela eluphonjwana okwenza abantu bangayifuni yikhona lokhu ukuthi iyakungenisa emlilweni. Abantu abaningi abazimiselanga ungena ngapi? Emlilweni. Kodwa sichilo mfundisi, nxa ungena emlilweni kule ndoda yesine. Kule ndoda yesine. Asikhangeleni amavesi lawa mfundisi sikhe akusibalele lawa uSambulungu 13:3-4-8 loMahubo 91:2-9. Ngiyabonga mfundisi. Nasi singaxoxa kuhle sisonge kahle indaba yethu. uSambulungu 13 ivesi ngelika 3-4-8. iBhayibheli lithi lona ke elinye lamakhanda aso kwakungani lilenxeba elibangela ukufa, kodwa inxeba laso laphola. Umhlaba wonke wasilandela isilo umangele. Ivesi ngelika 4 ibisisithi lona ke abantu bawukhonza umgobho ngoba wanika isilo amandla awo. Basikhonza lesilo besithi ngubani ofana lesilo, ngubani ongalwa laso naso. Uvesi ngu8 abesesithi bonke abakhileyo emhlabeni baza kusikhonza bonke ngaphandle kwalabo amabizo abo alotshwa encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwayo selokho kusukisela ekudatshulweni komhlaba. So ungabona iBhayibheli lisithi bonke libalisa ubunengi babantu. Kodwa ke bese lisithi ngaphandle kwalabo. Anjabona ukuthi nje bala uHluba 91 sorry mfundi uHluba 91. Ahubo 91 ivesi ngene. Ngesikhathi sethu ukuze sikhulume kanye sihle siziqede zombili. 91 verse 2-9. Right, ithi yona ke uza kuthi enkosini uyisiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami engithemba kuye. Uvesi ngu2 lo. Uvesi ngu9 abesesithi ngoba uyenzile inkosi yaba yisiphephelo sakho, ophezulu konke waba yinqaba yakho. Uhluhlanganisa sathi sakhuluma ngase ngibamba umlomo. Ngiyabonga mfundisi ukuthi ungananzelela ithi abantu bonke ngaphandle kwalabo. Esilungeni ukuthi ndapho ithi yona and all the world wondered after the yes. Ufuna ungaphandle. Ngicela ukubuya uvesi ngokubekela phambili. So uzananzelela ukuthi singaze siye ngale emagcekeni aseDura eBhabhilona. Kwakulabantu abafika phose 10,000. Abafundi beBhayibheli batsho njalo. Kodwa abathathu phakathi kwenamba so nxa ungaqathanisa abantu abathathu lenombolo leningi labantu vele sithi abantu bonke. Kodwa ke bayingcosana bona labo abathi lapha njengokutsho kaMahubo laba ukubana ke inkosi isiphephelo lenqaba. So okwethu thina kuphela kumele sithembele kuNkulunkulu singaze sathembela ebunengini babantu. Bakhona abazakuma abalutshwana. Mfundisi ngamafitshane. Siyabonga. Okunye futhi engibonayo ukuthi la nxa isilo uMahubo uyasitshela lapho ukuthi la nxa isilo lesiyahlukuluza abangasikhonziyo kuthiwa uNkulunkulu uyisiphephelo sabo. Siyabuyela endodeni yesine. Indoda yesine ikhona isiphephelo iza kubavikela. So akula sizathu sokwesaba. Thina kasimeni eqinisweni uJesu indoda yesine iyisiphephelo sethu. Kunjalo. Balaleli nasi indaba eqhakathekileyo lemqoka yokubana sile ndoda yesine lanxa kuzaba nzima kuchaya umthetho nzima indoda yesine iza kumalawe emalawe insuku zonke iza kumalawe laphakathi komlilo. Ingani lindoda yesine ungahamba layo ithembe uyithande. Kasidibane kuvikelizayo njalo esifundweni ezifananayo encwadini kaDanyeli. Inkosi ibe lani. Siyabonga.